Bana mutumare kutongere ba county Meru na ndembere Burundi ryo kuonekanite mwaluruku kiri thirikari ne yawe na waluruku bombere ni bwa chief of staff ara Dr. Julius Bijewe harayukirwe kwa mubalothi ntere chia Vatican nawe turibitrike akiyukia kanyaka wakili Marius Maranya urabithirite akiumaruka kiri kanyaka uno tukborwari itukwanda kolelia uditingwe kiri ndwangi mwanya thirikari ya county Meru na mwani wetu tukborwari kiri mabango yaro ya siasa ni new chief of staff ofisini ya gavana Haruna Abwana ura uyukiti kanyaka nyuma ya kumara kwa Bijewe na ntuku yoro nireo aranekero madaga yo bisi ya munene wa ritingu bisi ne bwa gavana county ne ya Meru harenda batu kilukwira 23578 namba ya SMS lakini kile mitando yetu kinyanire wituira maoni yaku ro tungata bwa gavana mutuma county ne ya Meru. Karibu sana chief of staff and congratulations. Asante sana bana Endwent. Yes. Kuiro munenya ni ukinya bweni osho kwa mbere kubuthi ndi chief of staff na mbere burumba mbere uchokire murungu nkatho no ntubake wakia moyo na itharimo byake birambo motala bibingi uturone bwakwa na nchokerie ngavana wetu mutuma ntwethingia nkatho no ntubwa ira tuita vote of confidence kwithura ni imani na uni na kuona ndina capacity kana ndina umba ni bwa kutumikira mwingi wa Meru ndi chief of staff na nikwenda kuwa uni urankanko promise ni kwa indirite na ndithuranirite muno kuhakikisha nani werigero bantu bena bwo patira ona buri opposite nonto indo nyanto ingi muno ibando mberete muno bakiwa inkobwa mtu utumurome amurungu mtu utumurome amurungu akayukia abwithie bubwa so iromba ndendo ne antu kitherimo kya antu bendharima na desire uni mitho ndio tongoriene ngwitikia mwathani antethia na ningwende willing na ndithuranirite muno kimathwania kurita ngwe bubwa kabisa bakisha thirikari igi ina riri iweta bubwa amwe na tongoria bara bangi bari thirikari ne twatane tukintu kimwe na tukirie Meru ki maono yara ya ngavana mutuma ya woka Meru twithe turi amwe kwibariritie Abwana akanira iratu ne bia Dr. Julius Bijewe ni makamiti kirie ni challenge nonto Julio mtu mume na bongi chokire ngavana nkatho oringi nonto nowe ombere kwithirwa kiaria uchore bwa na thirikari ra nene kana president Ruto ibo butumite kinya kitharimo yonto ke wakiukite kia Julio kioneka na inyeni kwandimate muntu una rari muntu obata na rari chief of staff umwe urankorenye staff bakiaria na ningwetikia ngachumye muno kwanirira tone byake na tugethirwa tugi interact na baba ingi teamwork na kinya wewe ngo tukiaranaria noe akendelea kuthirwa emuchore wa thirikari tu Meru. Yero idore kumira ofisine maybe experience yeku kiri 2 days in office ikariate. Thank you very much. Mantu ya maingi ndi kwenda nyakwambia kalumba kangi tu ina ati yeah mwere mpoi tome bere barabari muchi tokonywa nikatokwengeja na ichua na ikiribira miribe mithompo to mwere mpoi tome nende woni ndenda kwa nkethwa ndi ntumwere mpoi na ioro ira ntukwe mwanya muno no turonda nenkero mathaga ya ofisi ni Dr. Julius Bijewe ambassador na kuma utu ambire ngwe mara moja tweta muchemanio na ko ya tongori ba nodimenti ba taxi to mu tweta yonge ma bishop tweta yonge na yonge mwanka yo mwisho twathiria almost ntuko iri kwa luka na rua actually tukuthira chirukiriru utha mwanja so kakwenda kuwa windi tayari na tika ndi mweni kingo yiche thirikari mbithiri twe experience ile ndinio nditite ngwe ichi utumikira mwingi mbere ndari mwarimu na ndiri ndi mwarimu nditanite kuma class 2 Mwanka University imbithi turingi ndi advisor ngavana ki county government ire mbere imbithi tundi director of communication na inya pio ngavana na pio cabinet secretary inditite ngonya ki parastato na ki of latest ki amake ki siasa ndi executive director na kinyimbithi tundi mwathikirira ki women rep ko mantu ya yonthe ye kunurite metho yakwa kana yanthuranirite bubweja kenda responsibility ira nkethirwa ndinio kiri ofisi ya ngavana kundi kuyukia na nimbati gwitikiria ati ofisi ni ofisi mbise ni ofisi na mantu amaingi muno thimu ikaringwa na ntu ngebe na mantu ya meya na mobatu mwanya na nibubo ya muno bathikiria kenda ya mwetumbo ya channel ki department mwanya kana channel ki munene ku imbithiritwe mbwa thimu ire ndingiri kuma ichoka na yoro ni thimu mbwa taringiro ringi ne lakini ibubo ya ntu ba maana na inkuthikiria cionthe na bongi na buo ngavana tu mtobindi ko ukinya woni no kangu chiumanire wetani spindi yake
muntu wita bubo ya muno ibonto ibwende kaluma ko kantu mweri mpoi gavana mutuma into mweri mpoi ko wende no kango chiumia gwitaniria na muno kumenyeria ofisi na nchokire staff betu nkava no ntune antu friendly muno baba ingine ashore ba kwa sana na ba nkaribisha bandu bonene muno na ko wende staff ya office of the governor staff nya baba angi bonde na bonde tukaritende abo tukambire bubo ya nturukire runkurikana turokere kubanga ora timu yetu eta mawa na under instruction chia his excellency the governor kenda tolelia ntu baraba baina flood baendelwa something not to be kule kindogo na bila bingi bya nini ndi cross ntu miringeti nambi kenda tumba ku intervene no ntu batwi tutemeo kirira ntu betu na thina no manga utu kubutu batetherinya batu itarira disaster. Nwithirite wi kiamene kia bus right? Tukumia kithira ukendele utungata still wi kiamene kana ukauma kiamene interest yaku cionthe wi focus kiri already bumite. Yes, it has to be immediate utumia kwa civil servant wi kiamene ikaba kuthi wi ndi mukenya wa thikaira wa thobo thirikari bwana Edward na tonto bu kenda mbithwa ndi na nye kwa yonthe ndimitumira kutumikira mwingi wa Meru ndi chief of staff kithirikari ya ngavana mutuma ntwethingia ki responsibility wa nankera definitely ikaba kwa rioma ntumba witaniria ndi netikira kia kendethwa ndi na kyo kiri kiama na kama nyaki kiama kiu I was doing well kwa mfano ki examination to abudhiri mwisho ni register political parties tombe kwata 100% compliance basi ndatia kiama ki compliance nyumbe ntheru netina ndosari ko wende na nibo ntutu wa mante ya ntheyo ntianero ko office ino mangande mitie kinyayo ndimi release kenda itare akore ombe na yokolelia ntuko yokore kuthwekati tukiriru tukanyana kusaina mkataba na union chia aritingwe ba afya kenda twina tongori bonya bakuma ba national kenda bendelea kuwata na thirikari yetu kwebya migomo kenda tumba kubabuthia mabatu yo yaraba na yo ya promotion na manto yange yonthe kuka ngona kuwa definitely kanya karaka ingi ntithwe ndi na enough time wita kuserve kiama no serve thirikari no to office of the governor ni kuntu very busy na ingwe Burundi demanding I must admit ikari kuambithwe na njuki itare kwa yonthe na energy kwa yonthe ndi make au kenda muba kufaulu kiringwe na ndi na imani ngafaulu. Wow. Abwana wi kumite ofisine watrimana na mante ya maingi sana ya leo ya today we have seen so many things kiri mitandao na bomobo kuandiki ni fomo waziri Marius Maranya at least ankwenda kuthoma ura kwandikite ntige ya wikuoti ningwa kwi mantwaririe again device the current CC Joy Karwitha kiri uciabelia kiri thirikari trace akwandikite akawa if a fish comes out of water to tell you the crocodile is sick, believe it. My friend Joy, you are better out of departments than to be coerced to sign 68 out of 80 public plots on Itumbi Farm in Timau to an individual. It depends how I struggled in courts to save the public land from grabbers only to be subjected to a further grabbing. We thought we were fighting for Lambeta Mer. We are worse off. Amape, I kept off the Mira Society's skull. Thank you, Bwana Edward. Nakambu ya tiri. Mantu ya kwirugera tu atengeni muno ndene town. Yeah. Kwa mfano muntu ake ya kucheberia rutere ruaeta rura rungi mukuru mwambira inyamwe kruaeta kwo no akwire mukuru woke na umaoruri na nto wo atau aumbere rirararia akwa kathinjirwa akaruirwa kare kwa kadinto kwa mukuru no ntunara wirurwa bubura arariku me abatu no tuchuria tiri rwari runo nturu kuyara thaiba na Edward kinya we kume mukuru muumema na wathikiria nteto ina kinya Meru watu si wanjinga bwana antu batiriti urantu bathwana chia such that muntu ebela konto ambire kuende antu bathoki lakini muntu ona aturi abo mwaka plus akiwira iru akiria mushara kiwi mantu ameya ya ekuo na tebela from the one kuka kwenda kuwa nteto ira tuita allegations kana mandai yorongo nontu muntu ena lengo either ya kwedia kuthukiria baba angi nontu atiku thai nontu na malengo yangi so windenda kuwa ni agenda mombo kwa itevi nene muno bwana Edward winte imwe ni kesi siasa kwene geto ta storm of a cup of tea
ngolole kya kuringana na kombe ne onto ki kya rurungo nywao itithirwa ringwe nene muno ka kintu kya kutishantu na turiwa temperature cheche acha rimwe ichita chena ringi kenama na baraba itite safari ya kisiasa iba itibo upo ya muno kunde nda kwa utitisho kintu kingi winde nda kwa governor wetu is excellency Reverend Mutuma Ntwethingia ati undistracted kuma kiri maono yare na yona malengo ya ukiria Meru na oka Meru no ntumante yake ya kwenye tutama ndisilinging na ndenda kuwa kwe quotas imo kwaje kuwa si disturbed muno siona manto yare ya kuendelea kwa mfano Meru ya Kuma City which already nkona kamiti ne apishitwe ya kubwithia mubango yubwa na Edward iketho yake wa 2 billion every year sio kuria Meru which development direct na yu ikiirite ngwena ntuba Meru kethe ikabro wikirwa iekirwa ni antu ba Meru kethe kwe thoko wako kana kwe lami wikirwa mantu yonde ebutho within Meru city mantu yonde mantu ameya municipality yetu na chona iringi tukuongela ntuko ubu na kinye then from there na nyame kinori rubia municipality na kinya lare at some time kan kwenda kuwa mantu iranga vana nayo imantu ameya muno yotukuria woni narabu mete bwana Edward nkontukutho kwena maitha muno na maitha yithithu yake na ituthitu tuna thirikari ingi na ingi cia county itariari kilukite thai governor wetu no ntuba mwathani atu ita strategic reasoning na rabangire thai ndi kwina kambi iri kuntu kwitwa Lee ina askari ngiri thatu thai bakubuthirwa training na askari bau kwina nye kikosi kingi mwanya maalumu kiokaria kambi ikosi giki kiokaria kambi ikio kikuingera twita bandit corridor no ntungombe tie ywa kinyika irwa tiania ikiama na locho ikiama ni ngongo no ntuitemia kunira through barracks ire au Rwanda Rural Tiania then cheki nya ikaunda njenjaroine ikauna rwero ito abwatho nyiro yeta Samburu East nende corridor ngabana araingire Kenya Police ibatutho bakiri report yantu ngirinya kuntu kwitwa yombe kenda batirinirwa nao baitirina wo no ntubatirini bena nyabunduki na kwena kikosi kyo sekiwa iri uno ntuniri me askari bena bunduki chiobe na intobio na bena makurutu ya uyo iye kuitaji usalama mantu yonthe monete ngabana kiwithie within mwaka omwe na ndende kwa thina iji mutanochia itutwira achumiru weriku weji thina itikairingeni teko ndi maithe yambire kwa yori mutumu mwa ngavana woni nkurika na itari mwe twari na ngavana kinyo kimwira antu bakurathwa atikenda kumenya kinyo mwira kwina mathiko kinyo mwira ng'ombe iwita no gakireta uri ng'ombe ira iteta ira yingila wakiyo na ira itemba kwa matokana maitha so kankwenda kuwa batwi araturi thai ituitite bobweya na twina desire tutura ku desire turi Meru nkona twikailene kau no twithe tutakinya of course I must admit eruto njire nereko euyo okura kana mount yara yonthe ya meya twirira je mariene kwisititite goko nao mantu ya ku university nye mariene na university mawa chata kana kwa approve ya university college mantu yo shughulikirwa muno na yetete boya muno na ngavana no kuspend mantu yariko batu twina ngavana Meru nkwenda bawate ngavana utiukira wangwe kwa ibarabara na kliniki yake kana dispensaries twina ngavana wita kona IT5 ira yo etiarire Nairobi yo kambite kinya yonga kuthie Meru bone bigi no hata kidogo na ibonto kubwa akwitwa gakoromone tuhokero thoko 1.2 billion Meru level 5 yeta kuma level 6 na yethu national parastatal ikuate kubwa na Edward ikuwa mbecha ira iratumika kiri Meru level 5 kethe 1 billion mwaka mbecha yu ikachane ndi kanyakine ingi chite nje mboroga ingi chite miathene ingi chite maua ingi chite kinyamutwati na kukungi kuonthe kuka kwenda kuwa woni ndolelia inkuona mutume na mathwania na mwanya na barabangi na nakuthwania mwanya na nakuthia mantu differently na ndenda kuwa inatwita a new wave yiyite neka sweep ground na eta na mbere wao na ingwetikia ino direction yetu bati weta twantu bamiri but move our motion yo kuinga former governor ZDK kiaria kiri kamemeke toka Wero FM aragwera utimwanya yo governor Mutuma na former governor Kawira Mwangaza so utikintu akuona itintitie kuma the former nyari wita endera kuwa ZDK muchoroko muno na nukomenya kwire bana Edward kwina sababu ingi muno ituma antu bario uraba kwaria na kankwire kwira watiri ki philosophy tu aroromi kana buro kuona yategemea na aroromi wingenda kuona wori umwiru na ibotu na ino mbone ori umwiru no ntoba sababu ira ndina chio nkorone ko ira ntumia tata na ndenda kwira inyamiro bame ko inteto ira tu anteto ira mbarie na ko inteto ira nkire ko inteto iti nkorone ira chiku motivate moshimo adi membo yonto iriko yonto eu so
ndenda kwa kinya ngona kumenya bobo ya muno na kuona kwina difference nene muno na kumenya she knows very well na ndenda kwa kinya ka wo uteuma windenda kwa teuma imuchoro kwa muno nyeto achema neno kamuri shwali mheshimiwa utemwanyo kuona shwali utem difference yo kuona ke manto ya yonde kinya mbere buru working relationship harmony ra tukuona kuo atongoria bonthe no bete ba consulting ngabana no bete ba kadia no anytime no bete ba mwira mobatu yo na ngabana bathikiria nonto leadership tekwa ukende liva into ita ukendishi kinya maendeleo ki wananchi leadership ni kwa ueto kaili banantu kinyabo governance wa bangaba ni bobo ya tiko bangani by force kau bathikiri kinyabo kwa tukibo participate kiko ngabana kuriku kunde na kuwa maoni ya mheshimiwa ya motivated ni reason ingi which they are not even true nonto tukiagwalelia oma tuina manto amingi mno tumia ku site batu bila to wana nonto ndio mwe wa grupu kumeita wa new don yenda mabadiliko miru na hiyo mabadiliko ya yaleta mutuma nto edingia ndende kwa batu bitu enda mno kintu gito service delivery kiuki ari kiukirirwa batu to watiri ngavana na bati kuthwani mathwani manene jontu yo kuibwa ngavana wita akona level 5 no human level 6 kenda energy ya chano ndikungi ngavana kuthwaniria universities na colleges ngavana kuthwani nate tumba kuki na mantu yangia mangite kwenda kweta inya value addition and so on and so forth kuka kwenda kuwa kwina mwanya na amiru bongo iba kumenya na amiru bangi barachi abona ntu ningwa ndi mukario miru ba kankwere my brother tiria Nairobi windi amiru weriko kwa muntu no ya kwira no ntu basababu ile nai na chuchi yake ya kisiasa kana idha mtu nakwenda kila mrengo yungi yo kisiasa utira itaigura mtu no moya muno mtu no moya sana kana mtu interest yake ringe na chino ntu thine tu ni mwe kwere bwana Edward yes siasa na interest ruari wono thwe mutongorio moya muno lakini ku interest yako personal utiko thwara kwina mwitho wawe endekethe what you scratch where it is itching wewe kinyoka ukaurithia mbura ya mbi ya maendeleo ntiona nonto go bunge kwenda ometheria no tiwetatea so and because of that reason luge unda mbere amiru itiura na woni ndimuchore mutuma ntwethingia utiro kinya nimbirigirite mutuma au mangavana ria no post utiro mbitirite anto 100% bawatana bonthe kinya Jesu gari to 12 atauriro mo mupinga kuga ngoda kuwa kupingwa guku keya muno na tuirinde for that enduba atu na tubira mbwire again kwina course ira tu committed kiyo ya okamiru course ino tukuwa batwi tutend distracted kiyo twangaratanua tulwa twamberia yonto kwira kwe muntu wora chenyumba yake ya alafu inde arona mbe ile au aturarambire kwingana naye ni ararekana neo muntu unge areta kuthwaro njo ndeta kuria mwithone akiura chenjo kuringa muberio arona nkurungu eturira gwarekana njo arambire kwingana nkurungu enganite nkurungu aringa muberio ringi arona nthia ararekana na nkurungu arambire kwingana nthia ainganganite na nthia ringi arona reitwa kangigeta wa kasele arekana na nthia arengana na chere ringi aringa githaka arona ngitoyo etura arekana na ngitoyo amini arekana na kasele arengana na kaitoyo ringi arengana mbea na ringi ararumu irwaya na rwai irwaya watire na njuwa witite atia indi batu tutitikiria kwethwa we will not accept to be distracted tutitikiria kuthangalanwa tureterwa story cia miaka ngwere bwana Martin woni manto ya kisiasa sorry ngwetirenya Martin we Martin bwana Ndwandi wibolelete siasa ikari kwina kintu kya miru beta kuruira ongimbia kana kwambatithia mtu kaumbu bakwambatithia kaumbu bakwango ekurita bakya bakiriti urongo fulani kuba kwerengo ekurita wende urokwene kethiru uyu kwetete kubithiara kethi na kwenda kubithia skuru kethi na wangite kubithia mantu ya health project iro kara chichi onthe weka kandu kwa tuende uwe ni ira miru baina watemelo wero ikure ini ngwe kuiwe kura ki rorongo ero ni antu baba kurwa uwe so ndenda kwaria finally mpinge na kalono kangi ngituyu yerirwe yero nyangi tuyite myoite muti ngituyu yona kanyoni mutine yekena twana yete kwa kanyoni tinukirie twana tunde kana mbite mutine yu nkuria na nyatwana tunde kanyoni kaibwa bwa kagarukia twana yari ngike weta ki mukuru witwa nkuru aramwira kankwere thagekwa kankwere mama wethia u ikira mbamba matu na wikire nchure metho kutuka yatiko na boburi nthi no tikuibwa kaitoko kaya kauratiri wa mtinukira twana tu kana mpite au thai wa mbona nuko myakwa tuka kauratiri wa tikuibwa kauratiri atikuona karinge tuma atikuibwa finally baria be salama na twana twai twake batu ndenda kuwa kinyokiririria rimwe kona nyantu be kuruma kana ukona ntu be kwandamaini na be kiwe kana batwire kufaidika kiwe tikwa kawikibwa
na muntu rokira no rongenti in fact kuna ntu kwanja barangashia ka kuthireta nanga antu bo batithirwa bena we abu wengine batituma kwa nantu courageous. Now let me ask you this, the last 2 weeks don governor launch a program ya ukundia anaba ECT uchuru. Yes. So maybe digenda kumenya update mwankadhai, is it in progress? Yes. Anabandu itrambiri bea sana ndende kwa project yu itometrack, it is in good progress na project yu ni tetebo ya muno na numekore antu ba launch ogobegede kalia ka launch wa watu kalia ka gatenyiro imbi atu gatenyiro kinyika na kamwe ndenda kuwa buru kintu kimwe kindia riti kanga bana ko provide kede mutu yue fortified yue kirinya mandini boya yue na afya boya yue na kinyamure kweli kweli urankuwa twana tukiwa na bungi yokwana yukwa yote na thina kabisa ku project ni kuendelea na ni mwe yara maono yara ngavana na yono ntuno mwangato na ni wendo kiria na betu no mwangato ambiri nyanjiso wire kitu kenge to yekiro kiri woni kwende batwi agenda ya ntu ekithomo kwa tuke kithomo rimwe kikurema no ntu bwa ana baraba kuthwa batina bya kuria president ura wari wayaneria wetu andani Arap Moi awire bya muwete motisha yokuraya na ki iria iya maitama ngibno primary rere ta sukuru ki ukitheri arere bona akarethia sukuru kwende arona wetu ana tula tukaria wetu tutaruma nombi muchie twa sukuru tukunde kalia na hiyo agenda tumite ngavana wetu ethirwe na agenda ya kureta mutu yoyo wa uchuru kiri twana kukankera institution chetu chitera mbere kumenyera mutu yura boboya na twana tukabwithirwa boboya mazigirene ameya twana tuka enjoy uchuru bo kenda twana twithirwa mathwania yo ya kura yendete kithomo nonto kwikana kake kinyaka kwa nota skuru kakareka ariku winde na kwa rimwe ana betha bota skuru muno lakini iria remo iria ya ngona kirasi kyo yorapu nonto mbi baraba kwa nota ba mwe impara iria rira kaka ntuka kuruma rimwe bwana ndwandi ikamotivate mwana na ti mwana akinya mtu munene ukiagwa no kureta bya kuria au ona ntu boyurire kirindi kiyori yao kigire nonto bobya kuria very important kinya Jesu bibilene na Roma chi antu mwate rimwe na dengi onturi abarumiri nyiko yo so kankwenda kwa project yo the ke kuimwa ati kwa address mbere kuna nutrition kana afya twana na bungi na byo kinya kunyiria twana tu kenda tu wirirwa kithomo kuni kwa address man twa nutrition na education at the same time kenda twana tu tumba kuria skuru boboya scheme of service ya ECD teachers ndo the governor aitumire mantu yau ikambirire is it in the new financial year kana ikambiria this June ndenda kuwa scheme of service ni stage ratu ita advanced stages mantu ye shughulikiri na kaya thirite thai na kaya tete ku implementwa kenda mwalimu nasari araandikirwo ontu mtu andikirwo bonthe banene lakini thai ndike mwalimu graduate akethwa akiona muchara yo munene just like graduate baraba ndikinye TSC ku scheme of service ne kuwa alimu bateane kenda nya mwalimu oibwe na motisha ya kuthoma ukethwa uwe wina certificate wina diploma wina degree bwithe buri awomwe then utimu tukaibwe na motisha kuita sukuru kuthoma lakini kwa tuka antu bakuona woni kaongela ka diploma ako muchara yuitie maiteli kama itathatu antu bakaibwe na motisha kuatiri kanchoke chukuru bitatia bonga ongele kithomo na untu bubu ntheno ngavana wiite abuo na wondera kuwa ibo ntumbuire ngavana wetu timu siasa muno irreverent na imuntu prove ite kuthe mtu wauma kima mtu amainge yara kubwithia na njira ya opole muno no nyenyekevu lakini akirita ngwe kweli kwirono babambo na irambira mbata itiarachie muno ende kwiro lo yetire yukichubia mbata yetabyo ana baloeba yukia ichuibe etaba enderina ina bodi na te mbata yuire boy kwichu bo itoleleria oyakira pero chokieni beta ringiki ngoko ethelandhi ya baringire tuma be abakina ina bodi na te ngoko yuire bo imurungu atotethia ngoko igyo twata itoroa pero turieni kundi akwenda kuwa mtu okiri utukona ichubia ngoko byarewa nontu bakelele na para nyingi lakini byambata nontu ne kiriririe bila chokwa ni kwenda kuwa ukiakolelia atuira tu chionthiko yukwa ni thirikari ji ni mantu unique kana ingapu ira mutuma nontu mwatha na mwete omenyo akolelia thirikari chionthe chithirito chikwo itombere kolelia ciona mwalimu ECD na withiro scheme of service kenda nyawe yakura kijawe muntu ya barabangi. In fact bwana Edward kuri nthi mwendari ndona mwalimu nasari na leo nyesa ndi lecturer ara umona professor university na kuna skuru mwenye Kenya wa ili awo nontu kinyawe ni muntu
na winde enda kwa shuanto betu kinya promotion chia the officers baba ingi muno bara baba ngiri na inyingire chitete na mbere kwa implemented mishara mbere mutuma ya au mangavana na nditingwe baba leleti no ntunya boy mungi wa Meru. I am telling my brother antu bari nyameri thatu batena mushara no me baba ngine antu bakomborete nyumba akuiba ingiro nyumba mantu ya bata kintu kitwa dignity thai mushara yo ya mapema na yuticherero nyachoro ticherero antu kwinyingi lakini mbere mweri uthira county government of Meru ni throe kuria aditingui so kankwenda kuwa ukolelia mantu ya iyo ba dignity pamonya bandekero nye loan yo ngogetho na loan muchare kole mameri thatu definitely watalo endi forta lakini thai ndenda kuwa mantu ya shoketie shimarira aditingui kana thomi bethro bena yo barabandiki ni thirikari nontu mantu ya kaura kana yata ya karau ukona ngavana yetu security tikere county government lakini ukona no shulikira mantu ya nontu tuwa uti mtu county no ti mtu ambi wa national government. So boeta na mbere kuna debate ya kuandikana ndene ya county ya Meru na kinya ndondere CEO stroke secretary of public service bond akiwa boibare kitinguira na mantu ya yonde so bwa proceed kuandikana kana kuimitaratara ero ya kuona baba ikire amba court iba kumenyekana maybe bomba kwa randiria abo baka withdraw this case Amiru bara ba qualify baka andiko ibubo yaba na Edward na ndenda kuatiri nontu mutaratara yo nthe ngavana no mwambiririo yuo antu bara betite kotini bo bakorongo bako ingavana wou ngoria ri uyu na no ina project no mwene project ni ke no advertise ite na no kwenda antu bandiko bona ngui na no kwenda opportunity chi yakire Amiru lakini ndenda kuwa kule antu bakia mitere ingi na rungu baeta bakaromia mantu yau kuendika kwenda kuwa na reno ntu mantu ye kotini urambichi sheria bera wa mantu ye kotini atibati kwariru muno pameta prejudice yes kuende winti kwenda kuna watho mbeleza nditi ruche mantu ye kotini lakini urangu wetikia nontu county yetu na thirikari yetu ya government ya Meru ni athikaira watho. It is a law binding county so because of that reason winde enda kuwa tukathia ta sheria koti onda tigero meti forever iambarire athikirwa bakolelie bone mantu yeyetite na njirere kubwa na yetikiria mbundi yetu nontu ni actually nontu moita mthia maintain assignment yo ya mbere babetikiria koti igakinya somewhere ilift onda hii na mantu yaombe wita na mbere nontu itukundiza ya muno kuona aditingwe bakiandiko baba ingi ukiawita yontu chibitari imwe china upungufu bwa aditingwe muno na ito baitaji kenda baya na afya undume nje yao ida tukuwaira tutemea kwa achieve undume nje ya tutemea kwa achieve twana tula tukuitu kwenda turitanwa ukethira ntu skulu monko mya samwaya yenana maneli lakini na mwalimu omwe by CD kwende yontu skulu kerigera na bau baritanwa bobo ya kuona ibo ntu ngavana akuibwa kidero kine ibo ntu enda kuandikanwa na ndenda kuwa nuko lele nyuma ukolele one mbira rire mwisho twire kwandikirwa limbo ICD ngavana ono bwithite manto yari ko no initiate no ntu manto ya mbere chen executive ne kana nkira bondi ebere mabatu yeyo twinayo nechoke executive udingi iketho ikiwa ikambanjetira ikaebangire yikire mitaratara ne yo manto yo wandikani kundi ndenda kuwa ngavana nora prepete manto ya yonde kutira mya kuthuki mutaratara yo akiringi na baba kuwa noe kabare ya rongo of course we ura wichi siasa iwaka na mutolo na tutukira bugu nyabu tutukira na ibo mtumbwire tutindistractwa ni anything kiri mibango yonde ira twino yo kuria Meru finally yes ndenda kuwa kuna siasa ira tuita siasa si entitlement kwa tuika kure antu bachi bachi Meru netu na bakaria aranya mutuma no abwana kitu gani kwerekana kwe ngutu yetu angu tuendongo yethire antu baruite muthuri ende iraolelia antu baruite muthuri woni ntinyunyayo mwekethe irero yi ona yo mwekethe ona yo tiekethi utiyo twite thatia tukunditie ende batomba ku compare na ngutu endongo ni wanasiasa baba kubwa by entitled na ibonto nkwirire achongo bo wakieri ki yaruki yake kaera kweta atia kukathira zaindi na wonde enda kuwa mutuma is a new room and you sweep clean na ndenda kuwa Meru araitirite thai kinya county ingi kaikari ara Meru wonde enda kuwa motafiti yake science ya bwithitu ya mangi muno iyekete mutuma mbere rimwe muthire number 3 number 5 wonde kumire wodoro ngonya absorption of budget I think yari number 3 ndene Kenya kuni nethiritwo kuona uritingwe bwake ibuchona ni bwongwa clearly na bongi kuritaniria ngwe na kuthikiria tongoria bonde baraba ikuo na kuthikiria ntu ba Meru badiana thiri nontu rimombo tongoria ntu lakini bakaraka bengani twakara ng'ombe ruminirwe kwa tuka tutino kiri batu tutikwenda drama na sarakasi bila tukwenda no kiririria kenda turita ngwe na kenda tukura
na uyano bura bwonde buthirito bwiyo ndenda kwa for now where I sit non confirm utumanete tena mbere utuma Meru na umewatanithia na batu turi Amiru no murombera na kinya bara bangi twina bo na mwathani atumenya bara bangi ba ikinyume na batu bakunuke metho bone muntu uyu na maono ameana na kwendera Amiru weya kenda kumautu atene atukuria Miru yetu turi amwe bona bitikire tuyuke commercial break tuichoka ngwenda tumurika mantu yangi mwanya ya county Meru bureo ubangania bothirikari cia no thirikari ubangania bwa municipality no twindiranire MCs bakiwa municipalities ni basi kunenkerwa autonomy ya kuira institution so atuke commercial break tuchoke. Newero TV. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. Keep all it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi na ote ko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai to korega ng'ombe ciakwa itiraragire Ngoko ciakwa itekorekia. ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bidithetwo na technology ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash,
kienyeji mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima boboga wa mwiri nikienda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Nandera ino mabati ninikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Uri na kiroto gya kwithura uri na ngari kana munda aja yetu sako tugatuma kiroto gya kukinyanire na mpui chiukiria na yetu sako asset financing loan rore ukahewa mainde kumija shares chiaku na interest chande guru no kare ne gitara miaka 5 utepatara garanta na no utumira logbook yaku kana title deed ja security arania na tuna rogo kurukira 0724114444 yetu sako, your success our pride. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. AJ Newero TV. Bueno, tuweza na bere kulumire bobango yaro siasa kiri ntumirira tia pongezi tia Aruna Bwana turonde Salesi riwo congratulations once again honorable Bwana, you are equal to the task, a man full of governance experience. Kwina Charles Kauradi wa Super Talk Rose mheshimiwa tuko nyuma yako. Charles Kamati kwa congratulations mheshimiwa Bwana for your fluent talk and wise response. Keep it up. Our governor is the best amongst the best governors in the nation. And then Kwina Stanley Kidhinji Kedhalarwa Aruna Bwana is a brilliant leader, eloquent and composed. He will catapult Mutuma's politics in Meru County. His introduction in Meru leadership will assist Governor Mutuma secure a full term in 2027. I was in supporting Mutuma, but for now, henceforth, I fully support him and massively I will campaign for him. And then kuna Kirikiriau COS kumtogua ask Bwana to push governor to release promotion letters for officers. We are not happy as officers. So uka utoma. Ka utoma kiri munene utinya tumwa I hope ntumu ya akinya. Edu ntumwe mpwe ni tumwe nende ibobo ya Bwana Edward na ndendo mwira ngavana tu yatikuitanya kupushwa no ntumanto ya nowe itayo wewengwa na ikomite ndike ibonturwa ri kinyatu kaina ntu babaromerete Kenya ntumutito ndipo oromerete ntu ba medical lab akawa wote county ingine ne Kenya ila bwithibra mutuma kubwithia bwa konto kwa mfano kusaina mkataba na ritingwe bonde kwa recognize mobatu yenu na ma request yenu na nkaya shughulikira nontu wengo nkoroeke ye committed ni kuona wenu kubwa promotwa na mtu kinyo chiaririe kuana kwenda promotion tegwa mtu kona kana mtu mui unionist no ana betu na kinya mandaktari bano batu bakundumia na kenda unduma ile tu kwenda ibwa itemia kubona roto tu bakirete motisha yakwana kunde na kwira staff betu pendele ku expect mawe mengi mno kingavana wetu na kwa point ndi kwenda yurao nontu antu babethi ngoma ibo baingeki population yetu bwana Edward especially mantu ya ngavana kubitheki kintu kitwa Meru Youth Service vijana bakawiko baeta batire nombere ki discipline ki askari batire inwa kumau bakaendwende ile tuita community service
ukona bena ngirini kila mahali bakethera Shenturene tauni chetu chonde cha Meru bathirie na iba kurewa ontuko shiringi 500 kenda betho ingwene bari betho bari responsible na bakiona mo batu yo kukikantu karaba kuona bathirie ubakaeta college I think around September bete babuithie kosira bakona iba weria ya kintu gya tuita mantu practical yara yongo ya kubwithika kwa mfano mtu alitano kurua muntu alitano chuka njwiri muntu alitano kubwithia ngari makanika muntu alitano na ndenda kuwa no kuji kwimbura ko kilukire through MYS yeto Martin ya bwana itukwara cheno na arua Sri Lanka na within kuma November 24 neti 27 rwari au kumira MYS au kumira MYS 2022 dire ambiriritie huka kwenda kwa project ni very viable na ngavana committed to make it even better kwe bonge ngavana arambiriro tuku urakwenda na MYS arenda baki ntugitwa startup kit wowe walitanoke thei kwenja bana ndwandi ukawa kama mashini kala kakwenja kenda kinyo nda atubendo benjere nyamuchi kithio ntundomba kwa mbisi mnongo we yo benjere nyo visine kana inonto ina samwa ina karumu kaita kwenjera mtu au and so on antonto ba ukethi mtu woka akawa kabiruka kuthima ko muyuthi u tumwikira inya kethi plumber twamwa bilabia kuthima na biabia kuitanga mi pipe intonto after be kuthira course ye kethi ni ari betu twaba balloon dry after be utrinwa baka aba balloon dry ile ku with njwiri into bibio ndebia ku with nkunyo penicure eto manicure pedicure temo bana kya kwa mbirwe mantu yau wa matukanya ko matuka woni pa yanaro no ramu thako mwe makaniko kwanti mwe tano ntuko no lele tikibindi ki ntuko mwe twetenya kwawe very late at night ngare kwa kuthukira kwina kwawe na ntane ntuko ndethira nyumba rokete kinya nimbo okete lakini ni kimbeta thani kwa na makaniko ngari na bikibiki na nyumba ino yoki proper wameona thani ni member of parliament na kinyayo kitanda kiongoke thia nyumba urebwithie everywhere mwanka ndona yani nkorelie arandarare kwaeni nkona kuthi kwaeni kuthongomio toko mwene nyumba kuongwa so kankwenda kuwa ngavana maono yare nayo na bingi tukwenda ya kila kinya diaspora itukwenda kwina diaspora opportunities inyingi muno kwina nto wengi muno tukwaria bo diaspora batweterete turenda twanya tukaruka twirura twanya toko open up Meru for opportunities tilo kwa kiti twambire kwa kimantu akukuria barabara aki batu twithwani ura twakuria Meru in every aspect na woni mwathano tunampere kanya ka ingwiti ngabithie mantu ya muno na ndi mutetherio ngavana kimaono yara mbonete enayo ya utetheria ntubetu mbati mzuri twina opportunity nyingi muno ki ambassador betu ntuno Julieta wengo tuturia twanya yatha ndi tora china ambassador Lima na ndingirite nyithi muyoro aimbira pongezi wewe ngwa na uari kwina moya maingi muno kwina ntutweta cruise ship yutu kwa cruise opportunities cruise kwina opportunity nyingi muno ntu cruise ship yuto meli no muno hoteli itembete ruine na hoteli ina ni kwenda murui ni kwenda mtu wa kuserve ni kwenda mtu wa housekeeping ni kwenda mtu wa mithemba yonthe o barabara yaku ni kwenda nyamto kungari shaida tu kijeke nyosi kinyamto saluni kinyamto utuma nyetela utivite kwenda kana kuntuku opportunity ichi tukwenda Meru tubakunure metho tubere atiri batu tukathiulunka na tukithethera na ira biblia no tuye bingi ura Meru ntakache tharima oikerwa eteibuire ire buri engombe ichi kuraya buire ire buri chi kuraya buirete wariku batu tukwenda utonga bura bwitwa diaspora remittance kwambiri kuya Meru wiri mwembaritie wo TV ne we kwirombwa machibu na tongori betu ende tha ino ntundo county government ndiambire kwira ward administrator betu ibarure file itukwenda ko track professionals batu ina bo Meru tuminye tuna journalist bana athiro rujine wandi tukoria igoji east yina nas bana tukamya chef no ntuthai no uri chef Meru wache my brother ko ndi tukamya chef bana tu ina bo kenda rira twanya tukeya yontu demand ni rare muno nene muno ma chef we have been looking for chef and several of them ibaombite kwa connected ko antu baito housekeeper bakubanga room utandika itanda kubanga katini ingwe imwe very marketable out there iu ni otuka track tukamibana twinai twinabo ibana ba ICT kwenye imwe ko yito AI nteto ichi onthe tukethwa twina information na data yetu ameweka yetu data bank kana CV bank twamika mwanka at the county level tukethwa tukimya batwi kinya mtu ake atwitia chef yana itukomyara twabaritana twinabo already tubabangite pamoja na twababanga au no tene ko shiti twete nyosa ina MOU na international organization twabera baburo yo Caribbean bwenda witas ngirithano bweyire Meru babwe munda yoitwa Almarai Farm Dubai
Bwenda ntu bakomenyera ng'ombe kwa kama na ng'ombe itu kama watwala na wili kama mashini wa chini kama mashini ikaruma kindogo uko na ria leo yake mwene kingi kile au na niko thuma liters na reta ko process ko bwithia yogurt na kubwithia mantu yangi ya maingi ya meya woni nkoriga na kalumbo to inero ingo kwetu ina mzee akawa waili ima hinenda ya munyoro waremwa ine ya utu weki akwira orekinaria ende ikyo ende na gangi to entingotiero mamiti ui na kalomo ine atenge eke ya kwini bwa kathoka miko yikutharika ui mburi itiara twile kabankiro ina kamwene ui mburi itiara twile hajia ikabangiro ina kamwene ende tuka waili mawa chiumia ontura ngavana uchiumia mantu uthakabubu kabua ukarea ya munyoro wale mwa bwakuya ubo tuwe kindu na ibo imbi twenkiwa tuina mathwania manene ibo tukandenya youth betu mathwania manene kwa mfano wa youth burua kana sure you batu tu as a country itukwenda ku export labor tubaendie the chiome tuona embeche wito diaspora remittance mbeche che kumaome na tiko aba tumira thirikari uko akaraye bwana endwandi woko na ngoe kuntu kwetu North Carolina ubo mwekurungio mitungu muchorokwa wona ngoe North Carolina ngakwera kwe kaithano ikwendwa ndonyo barikoi watuma milioni yele ngeta ngakurira munda yura tiko tumira thirikari lakini mbeche uyu kuma ki economy mbi ya Kenya muntu rawenderia milioni yele pengine ona wetarira na bake fi university awetoka nyumba economy ya kurekari uriku so betegere we change gear kidogo message huyo kinya issue ya mira abwana tukuma rukao mira ni thirite kulukira mathina ya maingi sana kinya we no kumenya yo mira uchiari no karerwa mira so issue ya mira sheria ne kulukiru ya mira tukumya kethea boundary in place no tuntre ibo bando but thirikari ya county Meru i plan ile kuboni uhakikisha mwankadhai kimera kemera dine kwa solved once and for all because tukwina rwimbo rumu no twateithia mira uwe ya twateithia mira mwankamira ni ete subjects ya campaign every campaign season no mwankanto watumira mira ibo baya sana ndira kwa manto mira Meru ni onete thina nyingi muno na especially nya ithirito ina cabinet beli minister beli ku na CS wetu amunya atia mira thina ne warrant bakirira wara barira ya muchoro ko itwa mithiga lenturi no aratia mirathi nene nyesa indi kuka kwenda kuwa batu urambonete ngavana to akethia ngavana kairetie ura kwirwa don't cast the darkness light akandu neretie wakania weru bakuthiria kiunduke manto amira na twira yukitio ntu sheria ya ndiki ikiluki tuna sebule mira ira ne kukiriti njira tumba kwa structured kukiriti kutuika ri mirete kurito o kuria mpake njiro kiundune manto amira etho ena onda kindogo ya bangi bobo eya na njirere atuma mira yumba kwendeka bobo ya ndicha ome na mbodi kinyethe mbodi tira formwa mbodi ka formwa very soon kenda mbodi tethia ki manto yothe ku market mira na ku structure manto ya muntu ngi bati chokira nkatho senete tunye na buthiti bobo ya nontu bakwende muswanda yoro yokurita mira kiri mandawa ya kulevya kathuri murungi nendinde kwa bobo karikika individual ngavana kere manto validation muno mira ni bwithiro validation indimo yo ntu isira ndibiro no market ira nene ya mira ya Ethiopia na mira ira tika kinya ita kuri wakanywa mukuru mwana atueleza atura miaka maneli ithiri bana ndwandi mayani yatu kunywa chai ya tauna ora tutauna mira daim antu bari itariu baki yako ya dhaiba kethe tukinya mayani ura tunya baturiarira which means mira we yetuka bwithiro validation mira mturote ndo tauna mura kuri ora tukura chia kunde ri mira ngwarana kana ri mira juice kana mira wine kana mira whisky ura wendete whisky na kunde whisky mira kethe ati kwenda utauna ura wendete mira ri pounder yontu muntu kuma kwetu witawa maura ithula na buthiti chewing gum ya mira uno tu validation akongela dhamani yi validation ke kubwithia murire yo mira ungidona na bakwa ndabarumi kwa chibe mukwa bakathura muno lakini ndababwithire crips ile chiwaka rukaru ile crips ile itangi ya cheki ya karangwa na noe kwa chiokira bakare mwango horia na tengi bakonyira why ni kintu kimwe alafu crips hiyo ukarue kwa chi utigika kithire mathaa 24 kitathuka lakini crips no ithire kinya mweri na boyeli crips chiko na mbeche nyingi muno kilo moja ikwachi ibwithire validation kankwa ya example ikwachi nonto mira ibwithire validation nyayo ile kona dhamani zaidi bonge validation keka kilia quantities kenda quantity ile ingiti arire
nacho no tuikonia mauri yaitie po ngende kwa through effort ngavana wetu na kunegotiate thirikari ira nene ni bo ntume akayumbite kuruirwa na kinya bubu tethetie ku reduce thina ya kimera ketu ira tu na thoko lakini ndenda kwa any ndo continuous na thaitu kwa rimantu yemethene no tutika twarikania yo imantu yo shughuli right now kuuka kwenda kwa une agenda niyo iveriki no ntubatu turi amiru tutime aburu kutiathurana na kimera kiki tukemira no ntukimera kiki kimera kireta faida muno ndone nyambunge Tanzania ni utala hasara kwithwa batiti kiriti mira ko bakiwa aura Kenya kona mamilioni ya mandola maana nabo narako ibogete nimi lakini bo batiwiti kita kino yako lakini kia na murango nyuma no tutikayitikiri kuka kwenda kwira amiru wonia mengi bwa turie na wirigiro windi mtu ukurite na wirigiro muno na kinyando na changamoto ile ndona ndi mwana kintu kembere kyari kutia wirigiro nkorone na witi kyatiri ntuku imwe yakinya burabo tikumbikana bumbikane bila bituma bumbikana nimbi na rewe thwa wiritite kintu bumbikana okay akothira tukethwa twina mutongoria na kutuge mutongoria buru atutie tukirira wara tuture kurira nyandika ne kalumbo kangi na kokawa urambita cyo murimo nonto tambita karaya rirora nyunya muthuri na ninkinya ruru na kathonko muti uriana rambita cyo murimo ndio gethira antu baba ari no opportunity otutethia itarira batari ku lakini wabona thai mashinani bakiwa robo mbotethia mumiru ukorie ndi murume no ri na ruchuburu omthe no ri ambanjetie bilioni yana yotethia miru no tibo wetherie nindi thai nyoka wakanyari na tembo itatia ututethia so batu ni onkwenda kwa appreciate na nkiwa amiru kwina ngundu wiru mwatha na tuliungirite miru kuko ina mawaya mangi muno tukuona nya kwina interest nene muno kinya thirikari nene ya tuthikiria na ndenda kuwa autoitirite batu kwina wirigiro tukomba kinya kusoti thina chemira tuchoke ukumio ne bora twari bwa mbechire chingi muno ali 90s na kinya late 2000 nara ndira mira ere tambecha chiongwa ndira kwa tugamani ni circulation billions ile ya Kenya na nya ikombo tutethia na economy yetu itana mbere bobo ya ibo support motion ya assembly ngiye kitu ni mheshimiwa Muna ya kunenkera municipalities mainya kwirungamira chichiongo woni where I stand right now ndenda kuwa mswanda yu katumbo yuta premature winti support municipality though na you independent wogenimbi mbere tuina thirikari thuri you see we have a government in structure kan kwire bwana ndwa ndi byatuma kinyarira barabenda kuinga CDF uimbendete CDF muno ndaromba murungu eriyo lakini baraba mepinga hapo watiri mia mheshimiwa ari ui patron ke kumanenjo ibangi lakini no appoint bondire kuthurwa bondire ka appoint wenga zetu ndenda kuwa kisheria ukiakolelie to muno roko na assembly mi mbunge buru na ye empower ndi kumbageni ureta nyoku lukembanje tie county ui structure chia kwana windenda kuatiri itarita kinya mimi itaruri ombo kinya uratukua kwa mataifa yara tuete yendelete muno ndenda kuwa itari akinya ya municipalities kwa independent lakini for now non to structure ile yo nibo tuko na municipality bando ikawaki under county government non to county government in structure chiwe tatia ikubwa na ikomaite na china requisite capacity kuinde au nyoko tuika nyonko will not lose money itari akinya kutuike still kinyare obe na level of independence non to reto via like sagas ira tumbo nyeke thiba kwa kibethirikari ne no mwana tuye yonto hakombod kinyeke thenya under county government of Meru ni ina level of independence yo kirimanto yayo mwanya kithi staff ina bayo kithi ngwini kurita muritire yayo lakini still ikiritana ile anda ile amona thirikari ya Meru ibonto ito semi autonomous winde enda kuwa autonomy ukinyayo itiwaki well for the mwananchi for mwananchi right now kabere under supervision ya thirikari no to thirikari no ina structure ile nje na structure ino uchikirite obandu no mwananchi woriku woyu ibonto kuona woni maunu yakwa rwari ndenda kuwa kabaru ari etana mbere kuritaniria ngwina county government wora chita kutuke chienda county government itina independence yecho chiongwa chitho china independence no kuthio kwina mesi kwo na kuthio kwina njira yo correct all right tukire mubango yo abwana nyata wenda kwira Kenya na Miru baraba tuthikirete iboya sana kuindenda kwira Kenya na Miru batuthikiritie tuthio tuna wirigiro muno na tu very positive ndira to yukia tu emo no roko na nyakana kakula rimwe tu emwe ndirengi na kinya ndo ko mutoro chi omo mutomura ya mnonga muri aweri kuri waibwo ewe iteti ko kura mpala
na tu atutunore chende wa ntukwe thoko ndewe nura pole pole ite dukwera kinya ndenda kuwa woni kintu ita politics of hope siata chia wirigiro na miro bakunuke metho bakenda kwa incited ka kwa distracted bare mwi kuona we aburabu kweya na windenda kuwa for now yonto iterera turi thai itenereide history kanya kala murungu atwete ka weya tukenda kuyoka loose woni ndaromba miro kunyenyeke bubu ngi muno twithwe twina wendo bubu ngi muno na wendi bubu eya kiri thirikari ra twa ini mwathani thai itongoretwe ni governor wetu Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia kenda ita na mbere turetera maweya na twete na mbere kinye thirikari no thirikari na matu ikuthikirira wananchi bakuwa na kuolelia mabatu yo na kiriro kyo ikarespondi haraka kuka kwenda kuwa batu tu twina wendi bobo yana tu twina wirigo bungi nyanthe tu Kenya woni bwa utike nyangeto ino bana Edward Kenya no weriku wetu ini orwari na kinya yo ne Kenya tu kwina wirigiro for this great nation of Kenya woni rira ndari tangu yo me Kenya kintu kimwe kya tumambi wende so proud nikakwa twika kinya sibitari muntu na yao Rwanda aitu akwandendo tirito daktari mu Kenya kwina meja omwe ari bodyguard of president Kagame wetwa meja wa Kasasura wejire skulu wetwa Green News Academy angenti muno akiwa mono kya kurito kirasi ne kya mwalimu mu Kenya ukiaweta out there ukethira antu ba Kenya shimadira twai kinya technology rere Somaliland irere wapi ibwithine antu ba Kenya kuba atu antu ba Kenya mwathana tutharimite na kia wakya mwanya ku utafiti urona ndi tu editing bara number 1 ndene dunia kuba atui turi antu bena nemengi na waya bungi ni tubati ubutapu bira tubati kwitha twina bio ni attitude nje yakire nthi yetu twakaronthi ire chiendete nthi o muno twamenda tukamya utethi ngiri kuo no tuthure kwina thina kindogo changamoto itiura changamoto ni thira lakini tutanabaya kwenda nthi yetu no mikuria. Asante. Thank you COS no tubo kona kanya kuya na thank you very much kire barabo onde bethera bai mubango na yawaro siasa na watu barube tuba Weru TV na Weru FM kida tibabu tutidra twina TV na tutidra twina radio. It has been done and dusted. Thank you very much.